Maayong hapon, mga igsuon, sa unang tingin ba, murag makaiskandalu man ang giingon sa atong Ginoo diri sa ebanghelyo karong adlaw. Makalibog kaayo, ana manggud siya. Do you think that I have come to bring peace to the world? No. I do not come to bring peace, but division. Nganong nasulti man na sa Ginoo? Nga in the first place, kabalo man ta nga Jesus hates division. Kay sa ilang panahon baya, na ay gakahitabo nga division between the Jews and the non-Jews. Taas kaayo ang paglantaw sa mga Hudiyo sa ilang kaugalingon nga sila ray malangit, kami ang piniling katawhan sa Dios. Muna kung dili ka Hudiyo, ipakaubos ka. Sugnod ka sa impyerno. So, kontra sila. Hudiyo ug mga dili Hudiyo. So naay division sa panahon ni Jesus. Pero when Jesus was there, iyan ang giwala. Hudiyo siya, pero nakighalubilo siya sa mga dili Hudiyo. Iya paganing gidayig, di ba? The Good Samaritan. Kanang Samaritan, no, mga people from Samaria, kontra na sa mga Hudiyo. Pero iyang gidayig, nakikonek siya para mawala ang division. Pero nganong niingon man siya diri sa ebanghelyo nga I have come not to bring peace but division. Why is he promoting division? That's the first question. The second question is, why does Jesus hate peace? Nga in the first place, he is the Prince of Peace. Nganong niingon man siya, I have come not to bring peace. Ngano? So ato gyud ning klaruhon mga igsuon. Ato gining klaruhon kay kabalo ko naglibog pud mo. So tubagon nato ning duha ka questions. First question is, unsa na nga peace, no, look at my hands, quote unquote, unsa na nga kalinaw ang wala gi-promote sa atong Ginoo? What is that peace that Jesus does not promote? And number two, what is that division that Jesus promotes? Okay? Sige. Let's begin with the first question. What is that peace that Jesus does not promote? The answer? The peace that the world offers. Ang kalinaw nga offer sa kalibutan. Kay unsa di ay ang peace according to the world? According to the world, peace is the absence of war. Kung walay gubot, walay gubat, walay away, then there is peace. Kana nga peace ang dili gusto sa Ginoo. Now, how do we illustrate that? So may example, kabalo ko makarelate kaayo mo. Na kay amigo, na kay kaila, amigo mo. Pero niingon ka, dili na lang ko mubadlong nimo, dili na lang ko mo correct nimo. Bisan tuod klaro kaayo nga nasayop ka. Kay amigo manggud ta. Kung ako kang badlungon, masuko niya ka nako, mawala atong panag-amigo, then wala na tay peace. Gusto ko anang peace. Nga bahalag, naghimo kag maayo, dili na lang ko makialam, pasagda na lang ka nako. Basta ma-maintain lang ang atong peace as amigo ta. Mga igsuon, that exactly is the peace that Jesus does not promote. Kuha? Nga bahalag, nihimo siyag maayo, dili na lang ka mubadlong. Pasagda na lang nimo, wala na lang kay pakialam. Tungod kay
amigo mo, mahadlo kang masuko siya nimo, di nakatinggan, wala na ang peace nga gusto nimo. That exactly is the peace that Jesus does not promote. Number 2 question. What is that division that Jesus promotes? Niingon magud siya, di ba? I have come not to bring peace, but division. So, unsa na nga division? Makasabot pod mo, makarelate pod mo. The same conversation with a friend. Niingon ka, amigo ta. Pero kay nakahimo man kag dili mao, gibadlong ta ka. Badlongon ta ka because that is the right thing to do. Pero sa akong pagbadlong nimo natandog imong garbo and you decided dili na kamutingog nako, nasuko na kanako, di na ka makig-amigo nako, then it's up to you. Wala ko'y mahimo. Basta I did my part. I told you the truth. Naanay division. Dili na ka makitingog nako, kontra nako nimo. Mga igsoon, that is the division that Jesus promotes in the name of truth. In the name of truth. Have you experienced that? Ako, I will raise my hand. Ako, 8 years ko nga prefect of discipline sa seminaryo. Naay nga, naay seminarista sa una nga, nasakpan yun siya. Objectively, iyahag yung sayop. Dili yun amua. Iyahag yun, nasakpan siya. Klaro, na ebidensya, sakpan na, objectively, sadaan siya. So ako, as prefect of discipline, akong gibadlong. Akong giistorya. Inigsuon good, fraternal, no, as a formator. Pero what happened until now, tila nakatuig ang milabay, nagtagbo mi sa Boulevard sa Dipolog. I tried to reach out kay I thought okay na, no, nalimta na. Pero kabalo ko kita siya nako pero wala ko niya tagda. As if wala siya kita nako. Hangtod karon wala ko tingugi. Nasakitan ko because amigo mi daan. Amigo mi sa una. Kaya ko sayang sakit but I just did my mission as a Christian. Nga giingon ni Kristo. The division that Jesus promotes. Sakit, sayang kay amigo mi. Pero if that's the cost, no, of telling the truth, then what can I do? So mga igsoon, have you experienced that? Have you experienced that division that Jesus promotes? Sakit, sayang, pero you have to do your job, your responsibility, your mission. So again, mga igsoon, this is a reminder for all of us nga God wants us nga bahalag dili tatingugan basta we did our part. Gisulti nato ang kamatuoran, ni badlong ta, inigsuon, kung dili ta tingugan, nasuko sila nato, dili na ta amiguhon, na anay division nga nahitabo, at least sa atubangan sa Ginoo wala kay atraso. Okay ra gyud mga igsuon, for the sake of truth magkaatraso ta sa ubang tao, but ayaw gyud sa Dios. Okay, what if pangutan-on ka, why did you hide the truth? Why did you suppress the truth? Moingon ka, Lord, because gusto na ako ma-maintain among friendship, Lord. Bahalag na si Piat siya, di ko mo badlong, di na lang ko makialam, Lord, kay gusto na ako i-preserve ang friendship. I want the peace, Lord. Again, the Lord will ask you, why did you suppress the truth? Why did you hide the truth? Hinumdumi, I said, ni anhi ko, dili aron pagdala og kalinaw, kundili panagbahin-bahin. I have come here not to bring peace to the world, but division. I hope nasabtan na ninyo, and God bless you. Happy Sunday!